Pozdrav ljudi, Serving Gamer ovdje i dobrodošli u još jednu moju epizodu gdje ćemo igrati Minecraft na jednom potpuno drugom serveru. Izvinite zbog buga i laga, znate valjda da razlog zašto. Kao što vidite, tu smo na jednom serveru, ovo su moje dve male vile koje sam ja pravio. Jedna je onako ova, kao što vidite, ova ovdje je od sandstone i tako, a ovo je od kvarca, znači igram na teksturi, tako da nije bitno. Ovdje imamo, kao što vidite, jedan game mod, shvatio što sam ovner i platio sam 600 dinara za ovnera, tako da ću vam uputiti vas u server. Idemo spawn, će puno ulagati, meni barem, a vama neće. Ok, imate tu registri kako se registrujete, 15 znak da bi otišli u home, login naravno kako, i onda random tp desni klik na znak, repair hand 50, random tp, dobro, onda winter sun 10, ok, ništa se nije desilo, ok, hell i winter storm, to je kiša, mislim da je tako i da. Ok, znači idemo sada info, znači ovo nam je warp info, slobodno kucate warp info, ne morate sa spona. Ok, onda imate, evo, ovdje je 700, dobro, 700, opavite se cenu, 700, imamo sve komande, kodno 6 dinara, onda builder 150 dinara, game mode 1 i kit, police 150 dinara, mute kickback jail na bildima game mode 1 i kit, naravno police ima tp, kit IBAN IP, onda imamo VIP 150 dinara, fly kit VIP room, onda imamo membera, zamjenu za reklamu kit, naprimjer za reklamu membera možete dobiti tako što ćete pozvati dva igrača, najmanje, pozvati dva igrača i dobijete membera. Onda imamo kit, to nema ništa posebno. Onda idemo YouTube, u zamjenu za dobar YouTube kanal, snimak, vidite kanal, snimak, to je fly i kit. I onda timer, možda bolji od membera, a to vam je 100 dinara, Wither time set i kit, tako da, bivam super na ovom serveru. Tiče toga, onda to vidimo ovo, onda warpovi, da, warp, znači imate warp sell, prodavnica koja se seluje, onda warp enchant, warp shop, warp drop, warp xf farm, onda warp staff team, wild, pvp, jail i mini games. Dobro, znači, evo tu nam je enchant, dobro, imate tu nam je skoro sve na spawnu, onda i shop na spawnu, ali da pokažemo prvo shop. Ok, ovdje smo na shopu, vidite shop je kao što vidite veoma jeftin, jedan diamond block je 9 diamonda i košta 50, a vi dobijete u početku 100. Onda buy, jedan metalni blok, 7 čak, samo 7 čak, tako da to je puno jeftino. I onda zlatni blok je 5, to je jedan, dobro, nije naš potrebio, 2 kvarc, 1, 2 dolara i žar kamen je 1, 3 dolara. Onda, dobro, malo vrednije žar kamena, jesem blok od ono govna, ne znam kako se zove, ali vidite sami. Dobro, i onda na kraju buy je čak coal, ne, to je coal, jeste block of coal 10. Dobro, onda imate night vision, vam je 40, onda strength, ne, night vision, ovo je regeneracija, 40 isto, onda jedna jabuka 1, supa i 2, onda tu je sun, što je riba 1, onda ovaj pumpkin 2, šargarepa 2, krompir 2, onda ovaj birtik 2 i torta 3, onda
da imate tu jednu zlatnu enchant golden apple 50 i jedan extra bottle 20 i jedan speed 41, strength je 40. To je to što se tiče shopa, ljudi. Sada idemo do drugog varpa. I evo nas, ljudi, u drugom varpu, a to je XP farma. Znači imate ovdje prvo XP farmu, ok, onda free carrot. To mi je, sad pokažem, evo. To su vam carrot, znači samo stisnite na blok, onda free leads. A to su leads, onda idete free wheat, pšenica, onda free seeds od pšenice, tu. Da vam pokažem, da imate čak i seljake, da možete, naravno, da se menjate ako imate šta. Možete dobiti neki enchant ili to. To bi bio varp XP farma. I kao što vidite, evo nas u zatvoru, u zatvor. Posjetite zatvorenike, znači evo ovdje policija kao kancelarija, fortuna ništa. Tu smo jailovi, jedan ogroman jail. Da, i da idemo na drugi. I evo nas u varp mini games. Onda imamo tu mini igre, gore na telefonu jedan Herobrine. Onda imamo tu ruska nešto i onda imate ovdje neka pravila. Znači ovako. Ljudi, stopite idete, ja tu ne moram ništa pričati puno. Imamo tu pravila, dobro, baš mi brijem. I onda imate pravila Mob Arena. Imate 1 vs 1. Imate paintball. Šta mi je ovo? Parkour. Splag. Dobro, i to bi bilo to od tih minigara. Ima još dosta toga u ovom serveru. Tako da, ako hoćete ući na ovaj server i posjetiti ga, naravno, pogledajte moj video, u deskripciji ćete imati IP od ovog videa. Naravno, subscribeujte, šerujte, lajkujte ako vam se svidio ovaj klip i vidimo se u sljedećem. Pozdrav!